Bismillahirrahmanirrahim. Fasyakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Emmeha hamda bani ahor menge rabballah ummat nabiyya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emma nabiyya sha emma nabiyyak ala sabuna salawatu wassalam wa barakatuh dua kurum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade. Miyadu anekkas moti duyo hirajya bodu ehen kala kanta gande kurimati fa. Den miyadu mi masala ga diwe rajya mi ha dimawege ne dollar ga masala mi masala hallun ebbe kanebbe ka ge dikko ebbe kanebbe ka ami kuri sarkar gowa den mi kahala drama ta kenge to mi den haftere ga mi de madlium fenike namaves mi hagige taken e bohori diwe rajya ge huriha rayitumes kabul kuranji he ade diwe rajya ge rayitunge tunun siyasi verin ingeto emme ha boda bikama med visna kabul kuranji hagige take boy mikamuga ingeto mi rayitunna teduhamako rayitun kiba maafangedum marangalwane ei mihim bunam mejeheni MDP sarukaram mi bunani timannamen sarukaru ayruga mi timannamen oti fasak masatan hallu koffe den yafahu mi Dr. Muisu mi sarukaru libumun fasaga masata ke nonna ma bada hallu ko je fasaga masata ke mi nukurege mi ulakama ki mi igatto mi finance manage kuran negi genne bunaruga Dr. Muizu bavidaluwe ingeto mi kuri sarukarun timanna menna warta ve febor daran take gewa haka den hagigata ki hama e ingeto den Dr. Muizu kiwes ahoren hama ingeto ebe fulaya mi faadu kiya hada farate den faadu kiyani ko me zati wege nunge kan onna ko gawamuga kandatan higa ko ta me faadu kiyenje wima mi gawamuga kandatta mi jawabdari kurwan matta kamoti majlis de majlis ki medu ingeto mi hama PPM PNC ke muhterega oingeche eki mi ingeto PPM PNC ke verin bunaha gotakan nara emihun mi gumbo hedi nara berjaha sakaratake jahabay aharmana mi den har mefni kuri sarkar ga badarawaru kiya modi etanu ga baguttake bekaruwe hagigatu ga mimihuna ki gawmo higoma benum wa igato ganun ta farma ko sarkar jawabdari kurumattaka tibe bay cabinet ga minister jawabdari kurumatti be namay etanu ga perform kurata mi fennani ganuni wajibadanu ko perform kurani igato hi drama එක මන්සරකින් harmanan mihimani mimihunga me raitu madese jasa badadi ekakavven anekako baran adulawwa halelawa eden igato mikahal sakalattake mimihun me ule mi aharu me nibiga mi dani me engaharadin sarkaran hadu kandin 49.8 kannega billion rufiage eves ingeto aharu nemunu eruga ewali nunimeni hungade nunimeni mi wani fasa ko hoswane ka supplementary budget den jeifa supplementary budget dingiru gas mi MDP ke irikol party kurindin fasa hadu kurigotaka ekama begotun ingeto sarkar jawabdari kuruwa fakkanne den miharu mi emme bodo masal ingeto mioti gaamo vikkada habayko gaamo vikkada ha hagigata ki gaamo vikkada ha dihas asaran feriken mi bodti loan ta dagamu mi annani taraggi ga namuga emme fatam european bondu ga namuga loan ta negi bayko den ingene negi bayko negi bayko den ega paham anekta mi sunny side ingeto sunny side bonde namuga mi stock bond take nagafi etam $1 million nagafi den Ibrahim Soliho sarka verikal lebi anekta Ibrahim Soliho ingeto loan ta refinance kurumattaka refinance kurumga namuga ege eta gune ehna loan nagafi emme fatama verikal libmak India sarkar musin $1 billion handamani lahat thala burwa alwali ingeto den mi ekeki gawmta ko ingeto mi duniyege fasa ga bazar ga divehi rajya nilankiya ingeto mi vikkali bondu loan namuga anekes bondu takigga bedifa mi vikkali then divehi dawlen ingeto vikkuwattaka miveren divehi rajyege ganunda tannu detive special ingeto purpose vehicle එක namuga beruga gawmegga edenge kan fasya kurebe gawmegga kumfunya registry kon aharmege gawmoboti ingeto nilan kiyafa rayitaka raitunga madlisakan hode karen angalla mimihun mewati mikan konnimmafa then Ibrahim Solihu ingeto mi sarkaru wara riti kon covid terege sigeto fasa ga maselen demand we lari divehi rajyege mi fasa ingeto mi chap ko games mi raituna musardi kandateke kori wahaka
මියතුගේ ඉංගෙත ඔන්ලයින් ලයිව් කො ගෙනස් දින් මේ කොමස් මසූර් ටීවී channel එක හැඳුනලා ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වරක් ගින දොගුතකෙන් හැදි ආවරෙන් හිතන් අර මේ ඉංගෙත කොන්ෂයිස් එකෙන් ඉන්සානේ භාවය බයිපාර එච්චි අඩුව එහෙම හිතන් අර ඉන්සානු දොගු හැදුමුක ඉංගෙත හද්දු පහනලා මේ දා මින්බර මිහිරි පෙන්නනිය කුරිමතින් ඉංගෙත එම්මනග තිමන්නායන් ඉංගෙත මේ නුබෑකුන් කරම්බ කුරි උරුනීමා නුවත ගෝමන් හියානත්තරි වෙුනීමා නුවද තිවන්නගේ zimma ගාම්නි zimma අදාන කුරි ඉහුමාද වෙුනීමා රයිතුන්ගේ කිබෑන් එම්මෙ කුරතම මරොම කුරි මාෆන් එතෙන් එකම වෙස්සුකෝ ඉංගෙ එකම වෙස්සුකෝ එම්මෙ දෙරවි අඩුවහාෆේ මේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ මේ ඉංගෙත මේ Chegos follow masalaga ena edekki wahakata me kurige ingeto me nasidu bolajjahafa efahuga me yamen bolajjahafa da mine ingeto verikalli mine kurajje hemabulu kamen oikkama kamine gabudustu kurai kurige sarkartake ezimmas eluwi den bunam jehe wahake ki kurim bayaku kame koppo tima timannen emme pahowagotu miwaru kudu darregge ingeto hani jagekkum wes divehi rajyege ingeto me bodu me divehi rajyaki me greater Maldives ge ebbami ingeto divehi rajyege north and south ge the two sisters of Maldives ge gotuga aharme bala ingeto me de bami me Chegos atola anekolon maliko atola mi aharme ge kawabu ge ebba ekawaka muni thari wolwala mine kan nege me divehi rajyege baikkabe wes ingeto den vedane nuwan hasan das ke faane ke mikahala buhutan dogutake mihedi bal aharame me ahannaburen hamagamas doshi mihen ibuaki ekamako aharamenge bappamen aharamenge bedtime story ke gotuga kiyadin tantan ei me chegosaki folowasaki aharamenge taneke etanuge tari hadan dekan etanan enuga kaafamen gos dirulun kama ekamako mina ekan ige kama kanno weden ehen tawane me gawma detterega me evs kahala paneddore nege divehi rajyaki kobakame divehi sagafataki tarihaki kobakame minenge ba ku verikama hawali me bani ehin me sarukaru sepelun to PNC sarukaru be singeto me goti dinima kandu palun goti dehe kiyawa en hardu hadallawa mingeto me hedi bayako e bawle kandu palun goti dehe ekabako divehi rajye gaharmen hadam hunna perin surek aharne ki male ga bodu male gufa male gaila nisbaba mi Auren hunani male hulagu fratu emme muda gatuga raalu erima hulagu musum uderima uda ara hisabuga ingeto hisabuga ingeto mi faluteren goti di getabeka goti libunu Dr. Muizuga ingeto bappa fula dipe gocheki ingeto mi ei raaveri be neru kiya hisabuga ingeto bodu gale vilum matin ufilipe bodu galen ei raaveri be neru ei hisabuga fun vilen hikkage ingeto aharna muda kosunu tange ehisabun gotu libi diru muizuga bappel libunu gotika muizu ulubani miharu ingeto ehemwima mimi hunnaka kandu pale pesnenge kandun goti dinkame palun goti dinkame ingeto vilun goti dinkame male warage mi oi go aharan gelolunde ki ahare boduwi ingeto male simparan hikkaga male simparatun goti dinkan hanne inge eka mimi hunnaka ye kamakanu housing miso ingeto mi abosile kani kandu palun goti dingo den madhiske members me kandu palun gosi dingo den ehema tarihe nege maale ki kobakamen nege maale ga kankan oin usulta ka adakada mi hunne mi waroka baka verikan libuni ma den warakina goseken hadane den anekka sasaka wahake damahiga me kuri gadi verikan libumai ki gangeto me kamyab korumai ki ga me ek office taka adure isko bahatagen team ta go sarkaru ge kandatan hinga gota hingi project taka sarkaru ge bawlo matange kuri ekkama Dr. Muizunu ko me vidalwadu hin me timanna menna me sarkaru manage kore bene dollar wese bohutte dollar machika besnane eheridani tiriyashe eheri fetti ekosi gi fettu dollar gi fettu ekkama ko me do haram nak pinjinga kuriya puran dollar machab gos emmefan kaada dollar nuri besa bogos migata me black market uga dollar miharu ganne je hisab ga kawama me oti ehen kama me wima miedu aharame me masala detere ga warabala ab funko visnenche divehi rajye ki production me productive government nu divehi rajye ki gire ichite ku fadda government nu kurin sunos divehi rajye gade me samansa divehi rajye ge me
export monani rona boyja ege pahun ingeto kaata kufuraya mipaadu gecheka macha den hike maha lonwele maha ro maha ehengos me den tourism penikengai aharama duniyan apam tourism peruni me nawasle ka hadje deka divhe rajyega me tourism peri aharanga umram biha duwe me adje tourism ga divhe rajyega mitibi datin haton miheko uleta den emihu kuri ka mabo texere sarukara ka nudakka beenu godaka emihu bel godaka engeto me divhe rajye ke emihu ke rambisala kukula kavve e bistar nagagen e rambistar nagas duniyage gomtagga egresa atuga Philippines ga Seychelles ga resort tan alafiti bi VFR verin abati bi rajyega GST taraf kuroni adi VFR tax mi taraf kurni ya me Nasir sarkaruga eha habe mimi hunnan engeto me sarukaran ecche nudi bodu VFR take mi kuroni muli umuruga kon eta bavaru eta billion dollar mimi ngekko mimi hunga boleti business empire libi adi evarannu wagen Nasir sarkar automatic kuroni dollar ki hatyarak hada Nasir sarkar battalang majbur ko black market dollar kuri tan ingeto ya haran hada kuri then me divhe rajyege balance of payment hama jessan abaje dollar benumbe maamun sarkar sminani VFR verna fitipa resort owner fitipa then balance of payment hoda mijeni berun dollar natan ehenna ehi hoda gaumtaku ehengot emme pan taraggi ge zamani taraggi genes dinumataka yamen sarkar minukuti lokome engata yamen sarkar zamani taraggi gennam wegen hulumalege eki project tan hingi Pandiris burige hiya project hingi bridge ngeli me huriha basekkataka kingeto hama dollar benu bakantate kingeto lari benu finance kura finance mikuri divhe rajya vikkage ingeto divhe rajya vikki duniyage faasa ga market ga asset anakati me manage kura kumpunitaka vikkali ingeto vikkalaga yamen sarkar me fassate ka million en dollar nagi kam eba record to konfennga boy MF ebuna euro bond nagi efon me sunny side bond nagi then sarkar nemoni den anek kami Ibrahim Soli sarkar sarkar me nagi anek IGM me singato me no Dharmavant hospital fan service puri tavaru ingato me mortgage kolli kollava vikkala yahudi kumpunya kun ege bodu ba hissa gane miharu me black rock ge hissa wa mitafarenge inga aharme gechenu ekiye adi ege turunge heri me velana tavaru office mara vesingato me vikkala dihase kavi huga vikkala ve etene besobe ganaka me eharo sobe Ibrahim Soli sarkar go ingato fassete ken $1 million nagafa me fenna liekun to fenna huri ingato maulumat kammi yahudi eki kompuni takka mewti divhe rajya gurina mahuri harmudale libifa then elaritan ava dakkam meje Dr. Muizu ngeto warta me wani HME ripe me wani deha sponsori hoga deha sabbi hoga me har October $5 million dakkan jehigen enudekigen Dr. Muizu India gos me India yang ngeto rajya me ehedi den yabe maulumat sulbe madihun hoda ka sule raituna bunde ka sule hashtega $50 million en dollar ege India paisa leke jumla ngeto total jumla soap ganamuga me hifaga me addu etara vikkali kaba eba ingeto me bawlu matalibe wasal state gota addu mogej kuri India ga modi me benun ha gade ganna then me ingeto $50 million dakkade madi nimuni kerune me ura ma bodeti tsunami eheri annani bomati weke rajya fundana ingeto rajya pohela vadana loan tanga harame dekijja divhe rajya nonnane miharu ingeto me emme pahun me den aharame bomati mamu mianna me ingeto me daran takki me deha falsabi hoga obe fassate ka $1 million fassate ka $1 million kiyeto muhize dakkani muhize ka nenga dubuna debe fasa hodani kote rajya iktisode genenge production capacity ela income hodani demmoti deha sabbi hoga oben $1 billion dakkan ingeto kura ade dennune duniyage me ingeto kumpunitaka yahudi kumpunitaka me ingeto me mikala mudagana vikka ingeto me hada VFR kura kumpunitaka miharu black rock ki America ge yahudi kumpunya mi honna ke vikala esetu gana VFR kura hada bay black rock ki America ge me stock exchange ga list ko fa mashhur kumpunya $1 trillion ge ingeto me VFR mi hunga bakure mikala eset manage ko ehma me IGM che dakkam wallari nota me velana tawara dakkam wallari dekkijja mo me hunge vikkalu mo sobe ingeto gaanu ni goto ma abadu hura hek
Israel Netanyahu se gannam bi ehem wima mi masale ki warabodo masale ingeto den mi masale anika dima be fa iruga me Dr. Muizuga Sarukaru me masake me kurani me mortgage refinance kuran wat loan refinance kuran fund service $1 billion one kahoda me kuran hewa war kamenno ingeto den mihara ko muizate ganen iga raj muize kanne rajye ga wikken harmudale den huri stelco imara evesne ga wikkan la kame den me airport wela na airport tan hata nimma fetam wikkala fane unya furdik garu hikke binkol sikkala fane evesne boge yukura kame mihara ingeta mi sibri sedun kopona kandatta kalen huden anga nula mi kura kandatta ehem we ma mi gawmuga ingeto miedo aharmen rayitunga beje mi komme misiyasi verin jawabdari kurak aharmenge gawmuga enulibe amdariga maccan aharmenna mi zamanuga dirulu machi me dakkadi votu hodumattaka bodu fasaden upadda atolterega dirulu etaken aayada malisar hada jamako hagga nuhaggun ingeto reflect kachi di malega ingeto mi bohya be kamaki siyasi verin votu hoden kura bodu wakkamakan hada meoti ingeto me ebuna hiyata warta hata nimmade ingeto beru kawam tak loltanagage ekwa kochitto medu rajitana me vartavi etanuga ule aayada kan etanaki ufafaga tanaka nuwe hama pakta kotor konitake kurige me house minister me aslam murihen timanne wanya etanta me gowwala fungala me fritantanei ingeto hame kahatan asugei engineer bolet engineer sebegen esam faroma ko ingeto hingi me zamanu ge futuristic vertical housing ge ingeto me housing siyasa darun hedi fund service buri tower take etan hedi divenge sagapadaka etana kanugule adakade kanugule wattafale kanugule etanuga me current intiha macchadani billboard wani hama etan hada farma ko puri engineering ge hisab taku etanuga ule raituna ivar aayalate kayvar etanuga diri ule isuruwana aayalate kayvar etanuga lifting den harko fakai meadu e muri etanuga super structure kana vingeto edani me plate ta me tower ta khanda concrete sheet ta khanda bodati ingeto me civil engineering ge bodati massala bodati rokka ta kan emata husalamu ingeto then miwas bay ko hawa hadi ingeto dan amine magu Ibrahim Sodi sarkaru heti amine magu yoti bunani beru lona gane taraggi kuriyak reko taraggi kuriyak gandam balaruga ege komme ingeto project egge BOQ ro estimated eta gunajjafa limmala masekke first harwe etoti halako fa anduga magutan halako fa ingeto mi amine magu halako tar tandan khandangossa mi ingeto mi aharmana mi rajituna libech ekwa rajitun ebbe kama waran upalu de party ke mi ajjahana ekamako miedu gawmuga rayitun hada korambi miedu aharmenge darinna edaringe mustaqbal aharmenge kafa mama daringe mustaqbal aharmenna warabbe bodu hiyarate gaddariye kemi miedu migawmu hamamagan ulumuge hivvaru oti aharmen nerinje hipa aharmenge himvaru nunerisdinama aharmenna migawmu nulibene ingeto mi kuriyame mi bodu de tsunami ingeto lonuga bodu de tsunami bomati wamun ennani aharmenge gonudattaka muguradaruga aharmenge gawuge ebba indian anebba yahudina dane bala yahudina dakkan kumfunja dakkanje ingeto mi black rock dakkanje laari nudinima madama ingeto Netanyahu vonwa pa team ingeto mi IG me stawaru emi hun benugo taka ekan kura den kito kurani kito hadani mi baikon hitangara samase kenu mi scope ವ್ಯಾಪಾರಿಗ ದುನಿಯಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ ಮಿ ಗಾನುನಿ ಮಾಬಡು ಕಂದತೆಕೆ ಮಿಹಾತನ ಇಂಗೆತ ನೂಪೆದೆ ಮಿ 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 ಹಿಂಗಮುಂದ ಬರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಿ ಸ್ಕೂಕ್ ವಿಕ್ಕಮಗೆ ಸ್ಕೂಕ್ ಬಂಡು ವಿಕ್ಕಮಗೆ ಮಿ ಸ್ಕೂಕ್ ಬೆ ಬುನ್ಯಸ್ ei ವತ್ತರಿಗ ಲೋಣ ಕಣ್ಣುವೆ ಲೋಣ ಇಂಗೆತ ಎಹಂ ವಿ ಮಮ್ಮಿ ದುನಿಯಗ ಮಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಸ್ ಮಿ ದಿವೆ ರಾಜಿಗ ಸಬಪು ಇಂಗೆತ ಬರಪು ಅಸರಕ್ ಕುರಾನೆ ei ಮಿ ದಿವೆ ರಾಜಿಗ ಸ್ಕೂಗಗೆ ಸೋವರಿನ್ ಮಿ ಬೊಂಡಕಿ ಮಿ kuriyame deha sabbihuga ingeto default wada record ekkama duniyage financial consultant to mahirunga dali bunamu ingeto me warabodu ganuni masata kesbegen dana mi mihariwoti ingeto duniyage bodati me paisa ya behe bodati ilmi mahirunga veduga forum takka mi masra rajye gamasra discuss kuram parasa ingeto den beruga gawmegga rajye vikkumatta kaigeto kumpunyen hadagen
මිමිහුන්ගේ අමිල්ල තනෙන් ඉංගත මේ දිවෙහි රාජ්‍යකී මෝල්ඩිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් හෙන් නුවත ඉන්කෝපරේටඩ් මිමිහුන් තික්කා රයිතකන් අංගාන්දා රයිතුන් ගබලුග මියදු එත බිලියන් ඩොලරික ලෝන් වෙලි ෆමෝති අන්නන් වන් එත ජීලෙක් එමිහුන්ගේ නදරිල්ලි බේරුගස් මිගාමු සලාමත නුවා හිසාබ මෙවති ගොස්සා දැන් මිහාර වඩක්කා මි ලෝන් සදක්ක ඩොලර් බේනුම් වයරුගා මේ දිවෙහි රාජ්‍යක ඉංගත හිතකන් එමිහු ව්‍යාපාර කුලමන්දියා මේ රිසෝට් එක ඕනරු එමිහුන් බේනමන් වේ ඩොලර් මාර්කුරම් බස් හැමගාම සිංගත මේ මාර්කජි බැංකු එම්එම්ఏ ඩොලර් වික්කමට්ටක එවරින්න මස්වර නොකරේ ඉංගත මේ මොයිසු සර්කාර කුමස් එවර බොඩු ඉංගත බදලෙ නුගන්නානේ නමවස් මියද මියති ඉංගත එමිහුන් ලෝකම සරුකාර නුවත බගාවක් කොෆ සරුකාරක නූනේ බගාවක් කරවුනි රයිතුන්නයි බගාවක් කරවුනි බල රයිතුන්නේ ෆුඩි ගෙන්දාල මිමිහු පිඩා ගෙන්දාල ලන්ඩන නුවත එබ්බක මැලේසියන් අනෙබ්බක සිංගප්පූර් අනෙබ්බක ලංකාය ඉගත ආහාරමෙන් රයිතුන්නේ කමතිය හුරියන් රොක්කල් කකුරුමෙතන් ජෙහෙනි ඒ ડોક્ટર මුයිසු මිහාර රහෙමෙ මමි මසෙක්ක ඉගත මේ කොරණි ලෝන් රිෆයිනන්ස් කුරුමට්ටක 50 බිලියන් ඩොලර් හොදන් ආහොරෙන් මුයිසු ගෝවාලනි මණිකුෆානුවේ එක්ගොතක වෙසින්ගත ඉතුරු ලෝන් දෙන්න නගන්න හදාහේ ලෝන් නගන්න නුහද මිහාරු හදන්විය ගොතකි ඉංගත මේ 50 වරාතකු මිතිබි මේ ඩොලර් මාර් කුරුම දෙකොළ ලොකුමේ 50 වරාතක තෙරේ ගෙබෝල දිවෙහි රාජ්‍ය ඉංගත මේ රිසෝට් හින්ගේ සාදි රයිතුනම් එමිහුග පාත මාබුඩ ෆාදා නුවා ඉංගත දෙ කුෆුන්ජේ දෙන්වද තින් කුෆුන්ජේ ඒක තෙරේක ගාසිමුග විදා ඉංගත උච්චුග මේ ඉංගත මේ චම්පා හොටෙල්ස් මේ වරාතකුගේ ඉංගත මේ රිසෝට් තං ඉංගත දවලත නගා නැෂනලයිස් කුරාෂේ ඉංගත නැෂනලයිස් කුරුමකි කොබත නැෂනලයිස් කුරුමකි අමිල්ල බයෙන් හින්ගා කුම්ෆුරිතකේ ඒගේ කන්ට්‍රෝල් සර්කාර දරන් හිස්සා මුලි ගන ඒගේ ෆුරිහම කන්ට්‍රෝල් දෙකු එහෙමම එගොත්තන් එකන් කුරම්බි ඉංගත මේ දුනියක නුකුරකම වෙස්නු ඉංගත මේ දුනියක එකකි ගාමතකුගා තාරිහුගා එබොහර මිකන් කොෆ්පා දුනියක හුරිහා ගෝමෙග්ග හුරිහා ජමානෙග්ග වෙස් ගෞමන් ඉංගත මේ ආන්දනික බති මස්සත ගොන්ජොන්ත දිමාවීමා ඒ කුරා එක්කන්තන් ඒ එගවමුගේ මේ ගුජරාටි වසීරත්තකමුග ගබුල් කරවේ ඉන්ඩස්ට්‍රී තක් ඒ නැෂනලයිස් කරු මේ මිගොතුම් බලාලමාහිගා මිදිය දෙහස් 23 වනහරු දෙහස් 23 වනහරුගා මේ චිලිගේ රයිස් ඉංගත අලං හොයිවඩාගේ රයිස් ගැබ්‍රියල් බොරික් එවනි දෙහස් 23 වනහරුගේ ඒප්‍රිල්ගා එගවමුගේ මේ ලිතියම් ඉන්ඩස්ට්‍රී ගත මේ නැෂනලයිස් කොෆ්වා ලිතියම් අකි වර මුහිම මවදනගේ ගවමුග හොරි දුනියගේ තිම්වණයන් එම්ම බඩු ලිතියම් රිසර්වති මේ චිලිගා දැන් ආජන්ටිනා ආදි බොලීවියාගා මේ චිලිගේ මේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් කුරා මේ ලිතියම්ගේ 90% මේ වික්කණි ඇමරිකාය දැන් ලිතියම් අකි කොබා ඉංගේන වරදංගලා මේ ටෙස්ලාංග වද්දා ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් තක මේ බැටරිය බේනුවා එච්ච මේ ඉගතෝ මේ කරන්ට් කාර් තක මේ පද කන්දතක බේනවා ලිතියම් අකි එහෙම මේ දුනියගේ කුරියන් මේ ඉගතෝ මේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක සිඟානේ මේ ලිතියම් බැටරි ත බේනු කොගේ එහෙම එගොමස් යෝති ඉංගතෝ එමිහුන් මේ ලිතියම් ඉන්ඩස්ට්‍රි නැෂනලයිස් කොෆා දෙම්බලලා මහංග දෙවන බඩු හගුරා මග ෆහුන් ඉංග්‍රීසි තාතුක කිතක් මේ කුම්පුනි එමිහුන් නැෂනලයිස් කුරිතෝ රෝල්ස් රොයිස් ඉංගතෝ මේ කුම්පුනි කාර් ෆදා කුම්පුනි ඉංග්‍රීසි සරකාරු නවාස් එක හජ්ජි එකෙක් නැෂනලයිස් කුරි ඒගේ කුරින් ඉංගතෝ මේ නවාස් එක ෆල්සස් තිරෙක් බ්‍රිටිෂ් ඕවර්සීස් එයාර්වේස් ඉංගතෝ මේ අදි බ්‍රිටිෂ් යුරෝපියන් එයාර්වේස් ඒද කුම්පුනි නැෂනලයිස් කොෆා බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් උෆද්දා ෆියෝති ඉංගතෝ එහෙම මේ ලුකුරක් කමෙන්නෝ මේ මිකන් කුරාබේ දිවෙහි රාජ්‍ය කෙනෙක් ඉතුරු ගානු ගුජරාටි රිසෝසස් එකයි දිවෙහි රාජ්‍ය ගරයිතුන්න දිවෙහි රාජ්‍ය ඉක්තිසෝදු මාකරි ගොතුක මියද ඔති ලිපිෆා එම්මෙ මුහිම් මෙච්චක මියද දිවෙහි රාජ්‍යගේ GDP ඉංගතෝ මේ 30% අද දිවෙහි රාජ්‍යගේ forex income first 1% ඒකමත් බිනාවා දිවෙහි රාජ්‍යගේ ෆල්තක ෆල්රත්ත දැන් ගාසිමුන් මිහාරු මේ රිසෝට් තන් හින්ගන් දීගෙන් ඉංගතෝ මේ කොවිඩ් ක ලොක්ඩවුන් ගස් ඉංගතෝ මීහක 1000 රුපියල් දෙවිගෙන් එතන් ආයන නිකමෙතියගෙන් දියා adi etanu gowle muwazzafun abadus kula shakwa ki etanu gowle muwazzafun nangeto me service charge goto $200 libe gira fara ekabako ahara menan aba fene bidesi company takon operator ko resort ko bayam mas service charge ngabara musara ke tunu sales 5000 rupiya ko me muwazzafaka ehembe ma me
mimihunna kumfunya manage kuranege mimihunna hinganege e ulenyamuden aharman abaje aharman gawmuga igato me non performing igato kumfunita nationals ko ege pahun adi divehi rajyege huriha rayitun issawa me cooperative takaka badal ko emme nikamati mihan me muslim mihan hissa ganege etanu me hissa darnabe ownarunabe eru sarkaru me income adi dollar libene adi rayitun jeevaka singato dollar wannane divehi rajya tarakki kurma benuwa fasas wannane ehme ma miedun aharmen hingare nimmama Dr. Muizuge ganuni wajibu gawmattaka emme pahalaku namawe singato hivwaralafa meru tioti ppm pnc majority majidihuka rajya gura mosasate ngoti Dr. Muizuge addaruge evima rajyege mingato mi sabbe me markazi benga dollar wikkuma dekolu hada faratakuge ingato mi accept nationalist koppa aharmen abeje aharmege gawma faadawa goten nimman rayituna faadawa goten nimman adi rayituna smikamuka baveriwa ei me tourism industry ki wakibaye gechenu me kudurati common resource aharmen huriya divehiratungege me allah debit anavaska me common ingeto me natural resource aharmen gawmuga huriya rayituna ngega furiyama faadawa gotakan aharmen e beenunga bakuranji adi kuriya develop kura resort taka kiyes e atolge rayitun ega baveriwe hissave ekamaga ingeto me cooperative takaku hinga emihun etelunga maseke kon emihun market kon emihun Europe ko setam promote kura hada resort ekek gotu gorata hotel ekek gotu hada divehi rajya ki misarhadu kon emme mussadi gawmabe emme tarakiye fo gawman aharman hadan abaje eya ekiga aharmage tawlimi siyasat rangal ko divehi rajya ke femwar rangal tawlimi zuwana dinima divehi rajya woren baki kuriyara tarakiye fo gawme misarhadu gesnonane aharmen miedu Ibrahim Solihu joku jahabinga to mi Elon Musk me masaddawa haka adi masaddawa arabe saharman mi rajya taraggi nuwane kama me PSC sarkara joku jahme ma miedu aharmen hinga balare me kumfurita nationalize kura ingeto koppa Ibrahim Solihu dakkan me kan kurene kama ingeto emi hunna nui kame ehembe ku kura emi hun beenume bisnuwane emi hun komme goto kon hada beenuma sarkar wattara bes ehnuto bay komi hinga black market wiafari eta billion rupiya ge wiafari